Ajiwi Kamadaya Bauping. Ukhrul District Passenger Service Association with advisor kala former President Kuire Pungdon Shaiza Aya Tarik Tharali Mawan Satui Haira. Nagaland PDA Shorkar Od Kasali Transparency Dargar Sahira. The Voice of Tahila we online ranye he Achagajang we Rakara Hapta Gakutumatang Hapukaura. Ajiwi Pau Chungsangla Jajo in a Pamidele. Ajiwi Pau Maisaina Nangrumsa. Ukhrul District Passenger Service Association with founding member Kuire Pungdon Shaiza COVID Kazad Aina Makanur Mada Aya Jun Tarik Tharali Oguti we Aina Kantui Haira. Founding member kala former President Mang Maningla Shaizana Awikati Aina Tangda Association with advisor Akasada Ragahaina. Ana Atam Apam Machalak la Kantui Gahaili Ukhrul District Passenger Service Association na Kakanang Maringapa Pongashok Aina Ngasoda Ana Association Wivang Ot Sami Gahai Kala Yang Jigat Mikhai Kanao Aina Tangda Paning Jingra Gajihi Aje Association with Vice President Kuire Gaping Shang Pinao na condolence message le Hang Jipun Haira. Late Pungdon Shaizali Ajon Tangajang Me Tarik Magadat Harukle Ukhrul District Hospital admit sa Gahaina. Ka Aya Jun Tarik Chikoli Sirasa Haida Imphal with Rims Hospital refer Sami Gahaina. Refer Sami Hauda Aya Jun Tarik Tharali Mutor Pungshini Michaeli Imphal Katavak late Pungdon Shaiza Kusuirak Aina Shongfali Mawan Satui Gahaina. Nagaland with People's Democratic Alliance government na opposition pingle nguida penpapa da khalehi ngahan ka ran manghan ka khrer wiwang agachang maram we aina yari we attention khuthui khawai kasana da opposition NPF na aya press release akhali hanga. PDA Shorkar na COVID-19 mimawe aming aina fan shijin we kahai pongli NPF legislature wing na khangating tharan ngahan ka khawai malai thura da release china hanga. PDA government na manghan ka rala leida khlai pingchia kiwi maram aina lupa 30 crore IHSR private hospital li mihau COVID mimau aina kathi shok hai kala kazada khlai shim khurpingli khimong aina ngachon mili kiwiwang opposition dila mangsan lakla local area development program we 25% fund COVID ngarer khawai wiwang da khaishok hau kiwi pangshap la gatharan aina high power committee na COVID-19 wiwang khakshok ka hai phaisa apong khangateli shichin hau kala gathada high power committee hina state planning board li pangshap lei mai hau hi gatha state we kashok kazang hi PDA government na yarili chithai mi khawai dargar sahira da hanga PDA li ngahan da khalaihi district hospital ping clinic kala health center ping we aina ka khui data li pan naga question kasana chiling we da hang phapha kachi malai mana da NPF na hanga COVID mimau ngarer khawai shorkar ka shunglak aina ngaran haira de PDA government na yarili hangra ga haiji mamushung mana da NPF na hangdalai Chitha da sada ngating da khalai chili shorkar na public interest wiwang ngahan ka mi phalungra da NPF we release china demand sahaira The Green Hapta Chan Pau Koho online program aka Hapta Gajida Pongkawai Kangran Sahaira da DVD na The Voice of Tahilana Pongshokhaira. Raghara June we third week aina thuilaga DVD we FB page kala social media li Hapta Gajida Pongmira da hanga. Tangkhul now profession ngada dai da we aina sharukhui mi da pasarin yaririn kala manglarin li raisangapaya tuipong ngada dai da we maramli yarina The Green Hapta Chan Pau li theiga khui sampangra da DVD musical ministry na hanga. Vare with him sa kalate kamataili masot mi kangarum aina ngasoda aina aka tamkhui shekhui kangarok kala khangka mi kangarok ka shongzang sa khawai kjihi The Green Hapta Chanpa wi kharinna da hanga itum hi vare with The Green khuida semga khuina kjihi theishin khui khawai kala phaningung jing khawai ka pha khamashunga chanpau phungkhamiya channel aka ngasara da DVD na hanga Kaji kathana sharuk khuing rumngai la ningajang tupong maramling ngasan ngai aka DVD musical ministry .7@gmail.com chili Jehovah Paira. Senapati mass COVID-19 testing kasali mimati positive sampang haira. District Commissioner na kagaso athishu da Senapati li COVID-19 mass testing aya hapok haira. Aya mishing shakani hangmati da chishat test kasali positive mi sampang da ari Senapati wi positivity rate 1.6% leida hanga. COVID-19 test sadak lehi matailak aina dukan kapamping la taxi kathauping li sadak leina. Yarui Ashang Valley hitada COVID mimau test kasahi June tarik tharada khani aina tangda savara da hanga.
Mas test kasahi district li June tarik tharada mati aina hauphok laga ngaironda relaxation khura pai khawai kasana da hanga. Test yang laga positive rate chungda laisa hai aka dukan ka shokala relaxation sa khawai kasahi ngasonwa haulapai da hanga. Mas test kasali positive sam kaphang ping psychology kagaza symptom malela kaji pingna da senapati wi DSO na hanga. Ajawi khamataya pau nganangrom lishitsa. Ukhrul District Passenger Service Association with advisor kala former President Kuire Phungdon Shaiza aya tarik tharali mawan sathui haira. Nagaland PDA Shorkar Ot Kasali Transparency Tagar Sahira. The Voice of Tahila we online ranye ye ache gachang we raghra hapta ka guthuma thang hapu khawra. Ache we pau he nang gachang haira manada kleni tumjai korele khama haya zimik sho masa serano.